kuri wowe wasiragiraga cyangwa ukabura serivisi wari ukeneye uzisize hafi yawe. Ibaze ko byose biri gukorerwa muri B-Smart. Uti B-Smart ni iki rero? Muri B-Smart urasanga Cyber Cafe, ukeneye serivisi zikorerwa kuri interineti, ubu byose byarakemutse. Kuri mwe mukeneye amafoto yaba y'imbere muri studio ndetse no hanze yayo, namwe mutegura ubukwe, mugategura anniversaire ndetse n'ibindi birori, murasanga umukamezi n'umufotozi wabigize umwuga. Uyu akaba ari inzobere mu gukora amashusho ndetse n'amafoto mu buryo budasanzwe. Muri B-Smart kuri mwe mukeneye interineti mukoresha mu ngo cyangwa muri business zanyu, murasanga interineti ya 5G igarukira muri kilometero 14. Muri B-Smart kandi ukaba unasanga serivisi za online, tutibagiwe no gutanga amahugurwa mu by'ikoranabuhanga. Urasanga serivisi z'irembo ndetse na serivisi za Equity Bank. No kuri mwe mukeneye gufunikisha ibitabo cyangwa ibindi byangombwa, nimugane muri B-Smart. N'abahanga mu gutunganya film ndetse n'indirimbo za video, kubitsa no kubikuza biroroshye ukiyagera, kuko wasanga serivisi za Momo. Kuri mwe mukunda gukina game, muri B-Smart mwashyizwe igorora, akarusho namwe mukeneye gukoresha amadeklarasiyo atandukanye, B-Smart yaje ari igisubizo. Aka kanya mahitamo namwe ni B-Smart. Ubwo urumva udakeneye kuba smart, B-Smart urisanga mu nkambi ya Mahama mu Ikorosi, aho handicap iherereye. Ukeneye ubundi busobanuro wahamagara kuri 0787 33 39 97 cyangwa 0780 35 85 33. Ngwino ubarize serivisi muri B-Smart, kuko nawe uri smart. Hi guys, mubane nanjye njye kubereka bya bindi mpora mbabwira bikorerwa muri B-Smart. Okay guys, nibyo bya bindi. Aha ukicinjira muri B-Smart uhita ukase gutya ibumoso bwawe, ugera ku meza bacururizaho wifi, mwabibonye hari ibyapa byaho. Ukagera ahandi naho bifatanye umuntu ucuruza wifi, ni naho hari phone charging station. Muri kubibona nkeka, muri kubona ko hari amasharijeri, hari umuntu utanga serivisi zijyanye n'imiriro. Murabizi ko imiriro mu nkambi ari ikibazo gikomeye cyane. Hari igihe imvura igira utya ikagwa kandi abantu bose ntabwo ariko bafite imirasire, na nubwo n'amashanyarazi mu nkambi abantu bayafite. Ari nayo mpamvu twaje gukemura icyo kibazo muri B-Smart, tukazana amasharijeri tukaducagingira abantu bakishyura amafaranga makeya, ariko umuriro bakatuwubona. Iyo urenze aha ngaha kuri iyi table, uza aha ngaha kuri iyi table yindi, murabona ko hari icyapa, hari B-Smart Photo and Video Lab. Ahantu hatunganyirizwa amafoto n'amavideo. Dufite ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye bikoreshwa mu ikoranabuhanga. Nk'iyi bayita laminator, ni isudira cyangwa se ni ifatanya impapuro n'izindi, kugira ngo mbese irafunika. Iyi ngiyi irakavaringa, ikora amakava, irafunika. Iki ngiki bakita hit press, iki bakifashisha bandika ku myenda. Guys, abantu bari bafite ikibazo ngo niba wagize BD, niba washaka kwandika buri kintu cyose ushaka kwandika ku mwenda wawe, nta handi wabisanga mu nkambi ya Mahamba atari muri B-Smart. Ni iyi ngiyi, ni hit press, niyo yandika ku myenda, turakwandikiraho na amafaranga makeya cyane. Ni ibintu byoroshye cyane. Aha ngaha ku bantu bafite ibitabo, bafite ikibazo cy'ibitabo byabo byangiritse, aha ngaha nabo turabafasha, tukabiteramo amagrafeze, ikindi tukanagira tukanabifunika, turabikavaringa bigasubira ubushyashya. Ku bantu hari abandi bantu baba bafite ibitabo impapuro zamaze gusumbana, iki ngiki kiri aha ngaha bakita paper cutter, gikata impapuro kikaziringaniza. Mwabibonye kigiye gifite mezire zigiye zitandukanye. Aha ngaha rero hari imashini, kameramani yatwegera akaza kubitwereka. Okay, dukomeje aha ngaha murabona ko hari imashini ya rutura. Iyi mashini niyo itunganya amafoto n'amavideo ikabigira neza. Iyi iri inyuma ya mafoto yose n'amashusho mubona ari guca ibintu mu nkambi ya Mahamba. Iyi niyo mashini biri inyuma, niho bikorerwa byose. Aha ngaha barahatunganyiriza. Aha ni muri Photo and Videography Laboratory. Aha niho bitunganyirizwa byose. Tuvuye aha ngaha tuza kuri uru ruhande ndi kubereka, hari
Siberi Cafe. Siberi Cafe ni mu rurimi rw'amahanga ariko mu rurimi rw'ikinyarwanda ni ahantu abantu baza gukorera ubushakashatsi ku mashini ziba ziri aha ngaha bugiye butandukanye. Waba uri umunyeshuri wiga muri kaminuza cyangwa uri umunyeshuri urangije segonderi ushaka gukora ama application agiye atandukanye, ushaka kwapurayinga, bikorerwa aha ngaha niho muri Siberi Cafe. Uraza, icyo kibazo twaragikemuye ku bantu badafite kompiyuta. Turabizi ko ubuzima bugoye hano mu nkambi, kuba abantu benshi badafite kompiyuta. Icyo kibazo tuje kugikemura, tubazanira kompiyuta nshyashya nziza kandi zigezweho. Murabona ko ari kompiyuta zimeze neza rwose, zikora neza, ziba zifite na wifi. Uraza tukagutiza ku isaha imwe, twishyuza amafaranga makeya. Nabasaba rero abantu mwese mutuye inkambi ya Mahama kuzajya mwitabira iki gikorwa. Ku muntu wese ufite ikibazo kijyanye n'ikoranabuhanga akaza hano muri Siberi Cafe tukakimufashamo kigakemuka neza mu mahoro. Murabona ko si ibyo gusa, haba harimo n'abanyeshuri bariga imashini, turabigisha mu minsi mike bakavamo aba IT b'abanyamwuga bameze neza. Ndakeka kameramani yabereka, harimo n'abanyeshuri bari kwiga imashini. Kameramani wabereka, harimo abanyeshuri bari kwiga imashini bameze neza. Urabona ko ejo tubatezeho umusaruro w'ejo hazaza. Urabona ko bari kwiga imashini bameze neza. Tugarutse no kuri uru ruhande naho urabona naho ni muri Siberi Cafe. Bara n'abana bari kwiga imashini bisanzwe, bimwe bisanzwe byo ku imashini bisanzwe. Noneho aha ngaha hari abandi bajene. Okay guys, murabona tugeze ku kindi gice. Hari abanyeshuri bari kwiga multimedia. Ni abanyeshuri bamaze kuba abahanga, bamaze kugira ikintu bageraho pe. Muraza kubibona, nabiberetse aha ngaha kabisa, bari gukora amafoto, bamaze kuba abanyamwuga. Rero nagushishikariza wowe muntu utuye mu nkambi ya Mahama kandi ukaba uri urubyiruko ko wajoyininga B-Smart ukaza tukakwigisha multimedia muri rusange, ukaba nk'aba bantu babiri bari aha ngaha bari gufata amavideo. Rero mujye mukomeza mubane natwe mu matexi tugenda tubategurira aha ngaha kuri B-Smart. Murakoze cyane, imvura igwa nisubira. Ciao ciao.